biang faisingo nini mokol sabuni faisingo naisigi nang yapri shawitong nini naisikma biang sabono nangrek tharitong Peter Jeffro Jishuni faisingo naisika tuyo himi mankha Jeffro nobar watui tui afhal faisingo naisika tuyo kelakha tabuk sungmung nini ani chini joto ni thaniwo biang faisingo Hallelujah tomung no Jishuni faisingo no mokol kai horjak te bin bonono ruk thari nang yapri shawitong hungke nang belai hamsajak Hallelujah kaito kaham bini khairokma hamjakma paiflaya abuni bagai no nini ani kaham ni bagai lama krei ngai sing oroi por ngai tongma zorawo lama Jishu Kristo no khalai ro horka faidi o lama ono sing yapri shalayane o Jishu ni phaisingo no sing mokol kai horoi nashik layana te yapri shalayana tarak thadi ke khoroksa no ke khoroksa ni thani o nini bagai solution krei question proshno kabangma answer Jishu Kristo osimino problem maybe kabangma but solution Jishu Kristo osimino Hallelujah tarak thadi ke khoroksa no tarak thadi ke bonota naisik di naisik ma Jishu Kristo na nangnai rak tharmani abo Jishu ni phaisingo nangnani nangnai yapri Jishu no sharani nangnai tangmale bo shimisa lama kuboi te mathangnai sha Hallelujah nini bagai beba kosto no rojonai Jishu Kristo se bigrana rojonai Jishu Kristo se thimung no rojonai Jishu Kristo se o Jishu ni jarino tini kaham kathar molbrum ni langma chini langma koplong ke sokpayo Hallelujah praise the Lord bini hamjak ma ba unconditional phadi o hamjak mongono sang kusang layan te extra mungsa faisinga sang mokol kai hor lai lia te kai hor thai bok rei Hallelujah praise the Lord khapang khasrang di chini kai tor sonu khibia ya karya Jishu Kristo te molbrum ni langma chini khlai rekha Hallelujah nang tabuk phano nang je molbrum ni angkha saimanya khongkaba bakhabai poito khlai sidi Jishu Kristo no nini bagai samu kaham khlayo te bebong no तो आप क्या ahamya rokno rojowi kaham ni langma koplong khlai क्योंकि अगर सिर्फ bakhabai bishas khlaima ka poito khlaiman khangkeba koshisidi Jishu nangani subrai nangani bugra nangani beba चीन में तियानमेन माउंटेन पर स्वर्ग का Amen दरवाजा है Hallelujah brother Arvin आपको ang 999 kusubi anaro mokolo चढ़नी होंगी Jishu is important लगभग Sinsani koroksa lida nini इस पहाड़ mokolo पर दुनिया की mungsa सबसे no ऊंची solution गुफा ni है। manya इस but गुफा only को Jesus स्वर्ग Christ का दरवाजा so भी कहा follow जाता है Jesus बताया Amen जाता है कि 253